Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nagbumus pa imamin, bilalin, yan agkama di sahabat kami sa Allah Akbar, binasatin, yan namating takbir lay, yan binasat, bilalay duisab. Kaya isa man hindi Then isang kakamatin. Ito ko ano labi ko balang lay. Binasatin. Tagna. Pinay basa pon usalli. Lagi saya, lusi kita sa buo saya, pon usalli. Mengisab niya bin nikaul bin araditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Bang tatagan iyan. Iyan. Araditu billahi rabba wa bil islam dina. So kaya kana mga ulama sa iyan, bang say magpulang bannak bil ibisra sa iyan. Araditu billahi. Asal sura kay magmeriyawa dahil asal patanda tani kita asal bendal ibn Allah subhanahu wa ta'ala bisa tabi'ar. Siya pa magkatagal na tatagan. Tara. Ni akan makibalik na niya bisra niya. Ni akan makihilang na sa bisra niya. Sa idelo. Pero ako niya, ay na ako pwede magpil. Kamsta, Allah akbar la ilaha illallah. Robert. Kakana kita doa sedih. Yes, ako. Kana sedih. Ako sedih besar. Ubos, sumayin na sunnat ini. Diba pwede isipar ko kapalis ano ini sunnat na sumayangin. Bang telisrano yan kaya mo misranya. Ha. Bagaimana enggak? Nah, kena sampai lagi bagi itu sedita sa imam sahabat Allah Akbar. Pilih tahu. Nakita demua ben amban etinan. Nambua amban niyan story sa miyan. Niyan peg tanda peg ima ini peg tuhutan ma untuk imam. Sunebua peg angalapan Allahu Akbar imamin sudah kisab direct peturo betus. Dia ko be dan hanu dato pen ko Allahu Akbar sami aku imamin. Nabi biro ay sabi pasal pen ibig amla sami an lain pen ko Allahu Akbar ibig kan bulay tergambar sa Allahu Akbar sami atau ibig kan bulay aritu billahi rabbil alamin dai ke batasana. Siyempre, piniman Allahu Akbar, ito sebab payin makmumin Allahu Akbar, dan buwa amban pagkonektawan, pagtuhutan, paglesekan imam duk makmum. Dia man jadi kita peranu, peterasaw. Dia man jadi peterasaw. Sehingga pagtututanin. Dia man jadi, balik kita bisrahin, pagku Allahu Akbar. Nah, iba kan pagusal li faradun barakatim sa amin ini. Makin ano may 2 minute, makin pit Allahu Akbar sa amin. Nabahigan magkasay. So, pag Allahu Akbar, imamin, betul kita Allahu Akbar. Bisa negara doa tadi yang perlu diurutin sa eno lay. May doa man sunat. Saya. Kung upama tabi strat ite sa bisa yan. Arali ikaisa pananggagamat lay ko bisa ko besuda to kamat lay atau walang lay. Mengisab araditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Muslim rutin samihan. Na iyan. Allahu Akbar. Namus takbir ni kita. Bagus kita takbir. Ni. Ni Allahu Akbar. Bang pin eka na si dua ni. Dua ni sama sin zikir. Zikir na sin sunat. Demikian bang tahin ang ini. Na sunat pag bang tahin ang kita ilah sembahyang lay. Ini benar. Allahu Akbar kabira. Ada untuk balik tuko. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Sini bisa semua pakai baik taman. Sabi ko abdu, ini bisa diam banian. Pagkira magbida-bida na si ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ini. Oke. Jangan pail ku si inggal men ada kamu lai. Men ada kita usas. Lah samia Allah Akbar kabira sabat. Lah samia binain. Takbir lah samia. Bagus kita Bagus niyan. Naik mas ni kita alhamdulillah rabbil alamin. Us bisa ko. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin kana sabat amin lah samia. Nurus kita makmumin. Bang makmum kita bagus kita yang magmamum ini. Supaya kita masa Fatihah atau rahim. Bang bisa aja bang magsabihan sama. Magsabihan. Ubus na kupin ko alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai ko amin. Nabus mag-amin ni ka kita mamumin. Nabus pag ubus ko masa amin ka ubus ka may mamumlay ini hinambin.
bang masapatiya kay bagan ibang initi. Sige, bang pita bang ibisara na sa pagjamaa bang si dan dangan na bisara na sa amian. Kana bisara sa amian. Ikakin peste bisara sa Enggak. Bisara sa kami, bisainin. Oh, kung bahang kaya pasal dalam diri kita seban ti bisamian, lumalim ni kita ta naman sa amian so may ino asal bulta di ko na pinang bisara sa amian sa suwibig. Ino di pag kasab sa ini. Dok compound ko sa hanggan ni kita asal say di ba so? Mian hanggan ni kita to asal ni abe tinte pail-pail mo maginagin. Pag asal bisa asal kay tao ta bisara. Matukla ko na dara sa kita sa matukla mo. Bisan me binasan sa kita una ka naman asal gi amo sa ini kalante. Na siya ang hamipin ko yung nagganit, siya po ko yung magkakitistrate, bilis may tap na sa miyan. So, ang gano'y tap-tap, ito mo, tiba, ganun sa miyan. Bang imam, abang ini, magjama, okay na siya ini. Abang mamon, kaya mo niya sa bisrate, ubus ayat, ubus miyan ini, miyan patiya, so, di kumasa kaya mo li. So, may si pagjamali, Hasan. Tingko, alhamdulillah, Rabbi Alamin, Rahman, Malik, Yawmidin, Yakan, Abu Bakr, Nassim, wala dhalin, amin. Ubus na bisap, amin. Ina, Omar, ini bagus mag-amin kitri mas sa kitri Fatiha tegi makmum kitri atau bangge ni kitri mas sa asan patu pakal ni kitri misi ulay si mianda imam lay sa ni nanasinin dumen dem buat bisrahin sali bisrahin asal basah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Si sinisini ng ini gaya sambayang manusia sementara dia magkabasa Fatiha. Dia magkabasa Fatiha. Bisa desa. Ubus ila Allah subhanahu wa ta'ala fa idza qara'ta al-Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sewaktu binasa si Al-Qur'an dan ikam masa training kam pakali kam sa guru maka ini dan nasi si pagsambahayan Israel si pagsambahayan di mana kita na si pagsambahayan kasi si pagsambahayan na si pamantin ko pangina lai bisa tulong mapasakin tumika sa bendel gratis gab sa distributor ini alhamdulillah sa siya sa mga mga ba ingili bang masa kita ini makmumin atawanan bang dahil kasi sa pasabi sa bisari pa bisa nabihin sa bisa Allah subhanahu wa ta'ala pinne bang tabas sa sikaan Qur'anin pinne dahil kang masa rin ka matali ka magkasari sige dahil Qur'anin na si Fatiha ani atau ayat ni sa niya pinne bihin isa sisilesine manusia ng bayan kaya mas sa Fatiha pinasumbayan ni hagay pwede isigiti mo pwede isigiti sige binisrado bang basa pagsambayang jamaah. Bagaimana iyam daya di kana pabasa sige. Ene gani asasyon kita bisado. Nanan sinin mian dumen de buat bisara ng ulamain. Dumen de buat bisara ng ulamain. Sisine manusia magsambahayang jamaah duk de buat pinne kapan magjamahin ko bisara Allah taala mian. Bang ko pasama Kemon asal pasake gora ta ajib tuan-tuan si Abdul nagjib nutu bigata. Kan dia lu na bakha lu na kay tuan-tuan mo kana problema mo. Kasi bang ka ora nang dagat asal masulya mo yan asal sige. Jadi nan bangkyaw nang bangkyaw magjamaa tepat si ulay pakalik. Ito bisaratuan niyan bang ni binas sa Fatihain ubus mag-amin kyaw ubus paghangkan ubus ka mag-amin danay ka umas sa Fatiha bang may makabas sa ini imamin makabas sa Quran subay pamantabi bang imamin urungan na kita di chance pin ko wala dalin amin ubus masa ko may heti na pareng ko may de minute ang dua tawai na subay ka pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sinesine manusia gay mas sa Fatiha kana sambayan niya subay kita mas sa Fatiha bang pereheng imamin ga ka umasik masanin muli sang masanin yan ayat ni bang pereheng nga urungan na kita chance pagyan ni pamam bisa ni ay ni saya ni ay saya kaya sa amin ngurong sumago abang gai pin ko wala dalin amin bismillahirrahmanirrahim ko Allah pereheng takilete bin ene ko Allah hadli lamud de kita wala isi imam de usihen bang kita bi pare balik ti Israel Pagkubos imamin masa Allah dalin amin, ini duwe.
Duwe. Kaysa, pag maglabas na imamin pen na men kulhuwallahu ahad, dami kiti masa, perihin kiti rin. Pakali kiti si ayat na so nagwa bangga pen makabas sa unuan, na kiti chance, sumay kiti masa pati niya paganti, siguro wala pwede pinapales, sumigwa si Tegale, kita haji makiling sa amin. Sumay singain singain gini nga chance na sumay kiti rin sumay kiti rin, pakali sigurali. Pakali sigurali. Nambuha kaon. Sinambuha isang kaon, guru, gay magkasari. Asal etedment tuhut, tay bisara nabihin. Bisara nabihin. Si sinesine, luon na ka manusia, imamin masapatiha. Luon na ka asal bang minag-uus mag-ano, bang kabog sa magjama-uus na tinang masapatiha, imamin, sumay sa paganti, ine, masapatiha. Masapatiha. Ubus, nang situ, lewok PTV. Lewok PTV. Lewok PTV, anong dito kasi, kita boleh bisa kuda agak, dalam tak, pati kita boleh, dalam sambayan kita boleh kutulay, dalam sambayan kita bisa, pag-inom ko na, eleksyon na sa amin. Ubus, lewok PTV. Pag-lewok PTV, pang-inggahin la itinuhutin. Mga masapatihain kay miyan ang wasrap, pang mepekelehin, naghadya mo sa amin. Pag-inom sa bayan, hindi ba tayo bisara, tingin ba, ito, naghadya mo sa amin. Nalasinin, bisarahin ang kanisarain, asal hap, ked tamanan hap, itin, sallallahu ta'ala, hindok asal inabinin, na asal hap, betet, asal mengejik, mengusangkain, gitu sa amin. Niyan, important din, bang kayo ng bahayang, sali-sali iyan, bang jamaah, hinangon, pag-iini hawahad dyan magjamahin, sali-sali, kiniba Allah subhanahu wa ta'ala. Madal bisara, puas imam lay mag-amin sa amyan, masapatiha niya, sa ayat niya, puwas ka o depende si kao. Bang mas na kayo patiha, magkazali mo. Di sa kayo mas sa pakali si imam lay, magkazali mo. Magkazali mo sa amyan. Inin ulamahin sa amyan. So may kuha, bang ma'amum, bisali. May ma'amum ini. Ang dendang-dendang. Bang dendang-dendangan, bang dendang-dendangan, kita masa, may bahayangin, asal ka dapat. Asal kemon kemetag na, asal ko tutul TV. Tutul TV sa amyan, pagi asal ka na, suwa-suwa sa amyan. Nung sa ito, ada mo abang pinte ko, kahajahan magjamaa, pinte, dembuwa pinte, miyan, tasake ini kita, libre ni kita, iyan, pasal masapatya, aliyabdo, miyan, ka ni kita, miyan, suwa masa, bang lagi pinte, kuli asal buhatan, mislo masapatya sa buhat, na, pakal hadli si masal muli. Luna ti hadite maanane, luna gai, sunuwa importante Qur'an tabasa, bang biasa Qur'an asa kiran pakai hadli kita misalnya si sa Qur'an. Okay ne? Ubus mian kaisa no niat ubus ne, sa mian gaten bi keruwe takbir ketellu Fatiha. Keempat ini keempat ketellu ini Fatiha mian ne. Iti rukun ang ban may arkan salat. Nung mahal Fatiha. Ubus ayat ni dumen rukun. Rukun. Masa kayo Fatiha, banggan ko makabas sa Fatiha, mararahin ni bisan. Ini be. Ayat. Banggan ko makas ayat, tamang kitimesep, mararahin ni bisan Fatiha ale. Na sumegwa asa gareb pagge me pinta mo Fatiha dulu dengan sa amin lagi kita magjamaa sa akin magkasari, sumegwa mas kita sa amin. Sumegwa bang pita si pinta sa emergency ne na lagi may dangan sa amin na Fatiha lagi magkana ayat ipinta ko mo kali kana tabasa na inulit siya isa basta Fatiha magsabay ko sa amin. Sumegwa bang gayo asa sumegwa kita ubos ng ayat, ubos mas sa Fatiha sumegwa kita ng ayat. Alhamdulillah rabbil alamin. Ubos ne. Naubos di kita ng ayat. Naubos si keempat Pesuno mo ini ruku. Iya kita anu. Ruku. Abat, us pasti mumus tahu. Anu pesuno us ruku kita ni ruku seyen. Ini sabihan Allahu Akbar. Dan us begini me style tu. Jadi ingin baca lagi kumpulan kulit sakit ni. Na ingin hasil ke mana begini me anu semua tu nak bisa saya cuma pe anu sih itu ini Masih ngaji wala
So inshallah Allah subhanahu wa ta'ala ya sige. Niya may nan sinit niya may tuo. Depende rin sa menulis sa miyan. Miyan sumekuha, pwede bang sunnah asal sumay natataakan ni Kata-kata. Minsan bisa ditaja. Isa bisa saya. Kaya may problema. Niya sa mga gaya sa yan sa kinikiredo ko sa mga depende datang magpain depende na nabayan sa amin itura ta konsot ni atawa tu sa amin atawa sa yan pila hindi kinima ka salian ano sa amin. So ang pwede rasul sa nutan te na sa data ini data tangan data dakan miyan kinambakan we yene tangan miyan diwangin no karawan. So yan. Ya sewaktu begitu dipinte masapat Allah Akbar masapat ali magano yan. Ngamos na kita masa ini Allahu Akbar Allahu Akbar sabihan. Ubus tapi terbekeun sewaktu kita binakdir tungan mataten pipi atau tubuh. Tapi tidak sabar atau periyata. Saya itu ada pasal alhamdulillah saya dibalikin ini. Atau maghiling. Ya, atau maghiling sabi Allah Akbar atau ingura. Derecho atau periyata bagi Allah Taala riyata atau ada kursi. Sio ko Isa periyata balik Allah Akbar. Karuhe derecho pawali wajhaka satal masjidil harami wa hizma kuntum bawal wujuhakum. Ubus seketalu mianine. Itu kau tu sehingga sebab itu kalau sehingga kita rotan bisa mata dan pilih. Derecho saya, derecho. Sini prihatai. Saya makam. Yung ginagawa mo sa mental ini, nawawalan niya tahu. Dia akan tekan pagkak sa kam. Dahil na doon kita sa ida kita so ya sa pagkak kita diyan. Dumanin ano ko sana suka sa ida tandaan tayo sa niyan. Tadi ako mismo ako sa gitna. Dia gurutan din. Ngaji kami sa limit na kita dino sa kita ngaji sa. Bakit dino ngaji sa niya? Ako mismo ako sa kuliah ko sa mus ko alhamdulillah. Bebe anyway, kakay dito sa ano bibihin sa iyo. Naso yung tabi sa ini sa iyo. Niyan pagpanglugi tabi na lema do kita ka do kakanta ka niyan hanggang ang mababam sa ako. Dami niya bisang ko teram ko rata sa amin. Duman na pito ko neto si Khalid katin tanda sa sa kita ko sa so amat ko sa mahan di bagyan na rumen do pito may no sa ka lalaki sa kita kami amat kami sa lekta sa. Pero sa iyo. Dikit-dikit. Allahu Akbar. Kita abad idung helu kan kita sa kudung helu. Sa abad ng helu yan ano sa iyo Dum helu to. Ini kalan tibi. Wala mo kita takbir asal gay manjari niya de bisara. Gay manjari periyata. Gay manjari pasayin tagitan Allah Ta'ala pawali wajhaka sa tamasara makadali sayin. Si niyan ni si takbir me si niyan dong anang Perukuan. Basa dai. So diretso kita bisa inuhin asal nakbir na kaya ruku na kaya sujud na kaya matanon si kesuruhan ulit. Kaya manjari asa kaya mo inuhin sa iyan. Matanon dong atong ang pantusujuran niya na matanon ang perukuan lero si iyan matanon demikian panakdiran kainuhan. Kesujuran ini sana sa kaya kawanong sumedwa lai. So tibisara yan pangpanyata ka may panyatahan yan. Tibisara sa iyan taman si Allah Ta'ala pinapawali wajhaka peparapon ini ngan luwenun tujuh Ka'bah. Net diretso sa iyan Ka'bah inutan sa iyan duwan sa iyan. Sumegwa ini masulit mataten sewaktu kita nambayan sumegwa tu si ini kesujuran ni sa iyan. Sa iyan inutan sa iyan. Ubus si bustan pe tangan siya ko inano. Dito sa Allahu Akbar. Allahu Akbar yung duwe istayo tanganin. Duwe istayo tanganin kaysa tangan inin sumebu ang mag-atak dugtay nite. Dukuang ni. Ayan sekewan ni. Ang ada sa iyan. Rasulin. Dem manjadi sa iyan. Dugtay na may pwede manjadi may sa iyan at sa rin yung Pilipinas. Paano may ahab ko mo sa sige depende lumangke wadat sa iyan basta si keruwe levelan ini tangan tinin pasurender tujuanin si bahate. Naso alingkawan din taman sa iyan taman ang tagan dia mencari pinasaiyan sumegu at taman tagtingin sa iyan Allahu Akbar at
tawan ni sa banggen ka makasandal pag ko pedi na sa sa tawan level na ron dai ron sa niya no sa niya ngaten sa iyan pero timan Allahu Akbar Allahu Akbar sa niya no mas na ko dito sa balik kabiran at ano sa balik kan ko si pero lagi tadi ubus ruku Allahu Akbar ubus sa nga bustanten tanganten dumen pinasayin sumengwa piragtanat anu tibing ng kanantuten bi lumen sahi para na masaya sumeni yung masaya na to dai sumera ta tuot yene tangante ito pinatabak ene ito pinig yami sa amin ng tulay sayen terus duk kemian dia matari pa sayen level ene kok tene bukut tene sa amin ene and win wan ene di understand nila nay bisa sa atin biyan ori ene mataten si susud si awas si prasuran ini bersaten sunuh rukun ini bersaten di masa kam subhana rabbiyal azim duk ini pe seti pe sini pe kamu Allahumma laka raka'tu bika amantu wa laka tawakkal sini kamu ke bagian sajada wajhillah dan kawasawara wasawab ila akhir ayat usubuh qudusan malaika karban ng buhay karban Allahumma ighfir li dhunubi kullahu dikkahu wajhallahu akrahu sali do sabihan kabihan sama mengete litin insyaallah biyan kana lain na dalam ano daw ganete alinuko biyan subuh qudusan siya no ina lai ano tabihan tiran pasat belesi ano lay surukule sumagwa bang pwede may pardo do na eron taman tenutan pag imamen didian ini terlalu so kung masinatahajud ka na pekaw bilu subong kudus Allahumma laka raka'tu bika amantu wa laka tawakkal kahayen niyan pataate kasi pag tayo na sa amin uso usne Allahu Akbar ini sallallahu alaihi Allahu Akbar ruku subhana rabbiyal azim ubus ya sami Allahu liman hamida balik usap tangan tendi ko istertak na tenak berit-relay. Saya Awak saya anu lain ini wajib menjauh ini so anu lay minta pang biniling minta lu sunat na yan minta kemo na yan sami Allahu liman hamida niya alam nan sinin masala balik ko ipisi pagpatiha ng pag-ayat niya bagsima mo duksi bagsima mo duksi aluk sima mo pwede mamin sami Allahu liman hamida labus 20 mauminin Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ubus sami sabihin po ulit ubus niyan bisaratin niya isad bembuah bisara game magkasasi bisaratin ini bisaratin suway binisaratin kung ito isad binisaray mamiyan sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd ubus miyan sampahin na pesan dari saya so yun inuli miyan ini asal lumamin si kami si terjirkadis kami si miyan salas ini guru kami ustad kami sa miyan pasal melalui mana dia ini rukun mo ini si hamdan pelajaran tayo sunnah ini bang dua ali miyan ubus miyan ini enggak tersebut atau ini kita miyan hamdan pelajaran tayo kakak ini miyan ruku sami Allahu liman hamidah bismillah Tidak. sami Allahu liman hamidah sali itu pegruku periata imamin duk mamuin suai sali bila sahih sami Allahu liman hamidah dan boleh sabkaul takale kam di sini Makkah sibak taraw kamu bin imamin sami Allahu liman hamidah Rabbana belalin sampai kita belalin bin Rabbana wa lakal hamd masih ini kaya sami Allahu liman hamidah nanantu situ ko rin bisarene pagbisaratan natin bisaratan niya takbo dulay ini pagpapakita duk ayat din bang tawasatewi ko imam lay gabi sa pili alay problema sige tawasatewi sige ito binasaten biyen ko bisarane ini sami Allahu liman hamidah Rabbana sige Rabbana wa lakal hamd hamdan So, gawin ka hindi
hinay kunin. Kauli atau basahan. Ingay. Kasi tinalo. Itidalay. Yan ay very clear. Irukunin. Irukunin. Di ba yung pasal mo sa inu sabi. Magkaklaro sa ako mismo sa kita. Naka mama, tulti bisa. Ano lang masabi tulti bisa. Pinig doon. Pinig doon irukunin do kuwan silin. Pero sunat lagi tuhan tibinig mo pinili sunatin. Lubos ka ubus ini mira, ini nanti ubus kayak gitu, itu dah tak. Balik tangan tadi kau ubus ini. Dia kusumusun, iba dia lugu, juga kita kan, Allahu Akbar, biar Allahu Akbar. Kusumusun begitu misalnya Allahu Akbar, dia Pasujud. Live mo, pasujud kayo. Us sambat. Us ambat katuan mas sa ini. Sa inal. Allah paling ngel itu tatawa kan. Iyan pangangano sa tuot sa pangmabito kung ako kaya nagwala na nagka-problema sa isa-isa yan. Sa iyo magkuhan. So pangpita ko tawa ko simula pangpita may daw pangpita kita misaki. Bakit sa misaki asal suwa dahil lututin mangkin tangan mangkin edit ito ene bayu tibigin pasulod sa amin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang tangan ko ano isang tagtingin tinan ngay pinariyata. Ubus ano buwan na ito magdamuha tawa Pinakalaan mo tahdo sa. Tangan tayo sa tagtingin terusak di menjadi pinahalo bang kokte. Hindi ako pinasayan tangan ng salo. Di magkasari. Kaya siya katat pinaano si Kuhin siya. Mas kaya kita mikiran. Ano? Gay pinakekep ko dende. Yun mo, pesusod, ubus, taga-dagramos. Tag na pesusod, luwe, ubus nuk mata behe, pinaano si bulak kemon. Kaya manjari, raja, pero may sayan, pop, raja, bergali. Tuwa sa pinaglep, pagilin paano, ini, pesusod si, kemon si, yan, kapal ni, Kaya manjari. Kaya sabi ko, presusurad kasi yan, bukas sistas. Nasa iya sa pagkatad, direheta, dupuntes. Nakadapat siya Bukas sistas. Nahakan, pasal, Kanta may kulang lay saran ubus makikita bing weston. Basta na raw kemon kanta hininang lay, ubus makikita bing weston sige mag-map ka. Yun mo, Allahu Akbar. Dahil lulu ubus pisi behete, so level sa amin, pesusod, tinan tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Pesusod Allah subhanahu wa ta'ala, ubus ina bersatan di, ini, biar subhana rabbiyal ala, mentel. Ini kira-kira. Sudah ni kira. Subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala. Atau ini ada dua lah itu bisa. Kita mana aja dia ada dua ini. Ini teman dua misalnya, maku netam dua. Setiap tapit ni kita sa Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu kita bersujud. Maku ni kau dua, maku ni kita dua. Pekuhante nian dua minta tuaten. Allahumma gfir li wa liwalidayya wa kemon ne samian mian doa le pekut si dua minta tuhan si kemon muslim samian dalam mulunnya kemon rizki bang ne pinungu tuan duk lebe-lebinen inin ke kahadu ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam binasa si waktu e pesusud pinne mian muakui nekipetili bune ampan siksa dalam kubur duk siksa si dalam neraka jahanam. Nastaiz billahi ala arba. Siksa dalam kubur, duk siksa si dalam neraka jahanam. Kahaba itu samanya. Ubus kami Allahumma kasatu bik amantu ekka. Si sujud, perché sa pennebihin sa tapit-tapit na kaam tujuh Tuhan bibang sok maksud ini men dua pe kung maksud maku na kaam. Samyan. Kung ba na perché duain si sujud duk si ruku makasahin kayo sa sali itu. Gana la ipinta makasahin kayo mo sa sujud sa amin makasahin pe amin ti samyan. Ubus yan Allahumma gfir li dhunubi kullahu diqawu jillahu wa akhilahu wa akhirahu wa sirahu wa ini kayo mo sa amin dua mga ko dikitin tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ko aponen yero yan rukunen min tadbasalay. Pinne subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Us besin dua lay bang tambahan dia asal dua itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus oke na po. Allahu Akbar. Ubus pero ini ningko kita. Ningko sa letua susud demikian rukun. Ubus ini binasaten bi. Ini binasaten bi. Allahu Akbar.
Terus tumagawa na wa matating din men pese periyata men to kahalang sumagawa si ine pese surat bisamian ine Allahumma arabbik billi min tellu bang semua patahan begitu pemataan rabbik billi warhamna warhamna sa ano mulai makazari duk demikian basano ruisam wa sujud nusi doa nusi sujud lay makazari ruisam si basano si waktu ko beruku Tingko sila. Tingko balik si dua sujud sabian. Lus balik sen binasano sabian ubus balik na kamu balik na kau ubus na kau balik ubus na lay sambayangin ubus si kero rakaat ina pasunuin pinne mian at-tahiyat tahiyat ne balik kita ne ko ano tabare tahiyatu tahiyatu lillahi wassalawatu tayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabiy rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah salihin asyhadu an la ilaha illallah ubus niya pero sige te pila ine meg usa-usa sa timboy kaya ito yung sayan nag-usa-usa kaya ano nga arabi saya yung sige te nag-usahan niya kung saan niya kain ubus na sinin dakang nuot pero may Arab sabi na ano hud tibi nabihin sige rin pengusahan na nunin sige na sasabi na sabay assalamualaikum sige sumagawa mangkin hadja usahat yung magtawhid tanganten suway tesebot Allah subhanahu wa ta'ala nilimpiya sa atin yan asyhadu an la ilaha illallah usahat duk demikian Nabi Muhammad SAW usahat na sabi yan us balik na Allahumma salli ala Muhammadin wa Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barak ala Ibrahim sampai ubus niya gaane ubus mas sakit pag mas sakit na dua ini Allah ini dua ini dua aku kayo tesay hanggang ko bahaya Allahumma ighfirli Mama basta tabisara Allah Ta'ala usau bito nuni tabi Allahumma ighfirli ma qaddamtu ma akhartu ma asartu ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim anta tajalutal antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ubus bang ko nga ano masamian Allahumma rabbana taqabbal minna basta mai ina tesebot dalam doa Allah subhanahu wa ta'ala tegelantayat tegelay yiru en pengusahan ini pengusahan tangan itu misalnya so bang tayo ini nasay nasumus ang ana ko ubus doa tegelay ini lay na doa sa amin ano ba japin tayo na doa sa amin mian pengen doa tempat kita tipu sujud istahayat ini Sujud. Si tidak. Patahon bine ini sabi ko ro sujud lay assalamu alaykum Allah subhanahu wa ta'ala kaman sama sujud tadi ubus na kini kita assalamu alaykum ubus ma kini sabi Pwede na mendaman. bang nandangan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh no ubus ini Bisa sebut imam ingin aja kan tate Kabut telai. Mencari kita dengan doa minta doa te befungsinya te muslim sa dalam. Dagay mo ingin aja doa pagsalam imam lego takbir le asal tum patung Kailangan mo pag pasalam imam le asal ugasan na kami kada kita lintong imam le sa di maksud din siya ada kala sa di doa sa di doa sa yan sumawa basta dah haja ang magiyakan dia mencari mengiyakan sila sembahyang so pag-uwas ka ng bayan assalamualaikum namakin na ini tidak mengiyakan sa Allah subhanahu wa ta'ala Nani apa mamu ubus na naram ya ano ito pe kasujud pe itu samia ini isu saya doa taha doa tujuh Allah subhanahu wa ta'ala sujud saya dulu so Allah alam na nagtiba alin masih Allah subhanahu wa ta'ala samia Nasubi saya tidak Allah. Esa kata na ba kita sa perguntas may mandeluhat tinadaran singgilap may matate. Lagi makasari. Dia makasari pe bangto namah. Yung kekta yun sa perguntas sa atin sumay niya ligo ka ano so ito natin ano ba Yan urus tingko si hal tingko sali itu si hayat or sa akhir. Betis niya kita kung sai niya dari lo. Makasari kasi ero ni mo pina tarabo pina sa iyo. Kasi kita ko apa mo sige kung ano siya kasi sa akin gid basta ko ha basta tato kan so pag ele binte ka masagana sa kisiki asa sunod tet ano gid mas biliane kasi sunod yan Niya sa tingko ang say. na sa pag basta sa dalam sa akin gid
Gani kau tinggal so sa mga pita kan makaano pero kayo. Kung ano asa tuhod beta di ko expectation pina. Sure pinano Pinano sa inyo ano. So Ano yung kita ko lang sini? Kasagatan, tips sa bahay. Nanesa miara bang bagring siya pa niya doraw. Because Obama, si waktu ke Eropa, say, bayar na ko may itiral. Pasano lo taklirin atau itiral ko rin. Makin pasano taklirin. Guys, so magsimbaya. Simbaya. Maksudnya pagpusano sa iya. Ayan na Pwede pagpusano. Allahu Akbar. Para sa iyo, so Atau pwede sami Allah wa liman Para sa iyo, hamid. sa iyo pagsimbaya. Dahil pagtinggan na baik, sami Allah wa liman hamid. Niya may kaul pasay niya sa bentan niya balik tangan ko. Sali yo. Nasalib, Rasulullah sa si waktu ya, mian kadang nga magkaroon na sa tangan yan di usah man ditatakan dia. Kita sallallahu taala. Saya. Nabi ko bang niya ka mabaya sa dia mensimu dia kartu usimu. Na etin ako bisala ko sa Facebook sika. Mian bang niya ka mabaya mag-actual teed. So mag-actual kabayan pun asal sumay kita ni actual. Mag-actual eh. Bang-ano hadya bang pinto eh. Asal dia orang sa amin ano, na ada kala asal ano kasi. Oh, mag-actual. Yepo. Bisan ko kay pole. Supposed na sila tutod ng pito. Siya nga santi bisa ka basta kumain bisa rewan sa amin. Lagi asal dia ko tao, sumekuha, mian siya kulay, mian emen siya ko siya rabdo, mian ang wasrap, so piung doko bang ko inggi sa paginabi. Dato tong bisa kulay. Dato hutom bisa kulay da. Subhan kara emen taman kitahuan ko mga pag-asa gigay tungo sa kulay. Tapi mi ene siya kung matamuwain kai. Subay piung ko diha ko mansimali ko inggi panambahan ng ikaw ko inggi panambahan. Kali kita ni. Sa inggi man ko nang bayang luhur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas-salah, hayya 'alal falah, iqamatus salatu wal qamis. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ikamullah ma ba'da. Allah wa ta'ala. Kali misali ini aja. Kauli wangi. Dakam na sate ambat katuan duk kita kay len. Pintai dalam pengitan kuat saya semua kuat aja. Dengan penambahan bukan jumhur empat rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Terus kabiran ko Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi wa wasila. Wajhatu wajhiya lillahi fatar samawati wa ana minal muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika wa umitu wa ana minal muslimin. Oke, saya bang ni terus kita bang makasari ya. Bang ni terus kita ada yang pintar untuk sama ini lain yang untuk. Bagus Fatiha. Bagus Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ini niat anu aja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bagus tambahan. Waladdallin amin gimana saja. So waladdallin amin ta amin. Waladdallin. Amin. Bagus. Bismillah magbaan. Bismillah main ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, bagus. Musbarukum. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu syukran tayyiban mubarakan. Kemarin Pak Berbola. So matanong pa yung man dinati mo sa. Oke, good. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Magpali alhamdulillah mo sa ikaw sa bakal magtaos. Amin. Alhamdulillah na ya. Dukduk itu raus. Qul huwallahu ahad. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Ini ruku sedih bila terbesar. Sedih, kan beli sedih ni.
Allahumma laka raka'tu wa laka amantu wa laka amantu. Saga itu ini. Subhana rabbil alamin baca. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Subuhun kudus rabbul malaikat. Terus ini aja oke. Sami Allah liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu syukran tayyiban. Rabbana wa lakal hamdu hamdan Hamdan. kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya بالنسبة ahla sirai wal majd. Aku mangkal hak, aku mangkal hak. Wah ini ben. Ya temu mungkin pun main saya. Saya tata ini betul. Urus betul. Urus. Allahu akbar. Sampai subuh aja. Tahu ada bang sajid tu. Allahumma laka sajadtu bika amantu wa laka tawakkaltu sajada wajhi allazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sawa wa sarfa tabaraka wa ta'ala. Dia itu ya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Harus Allahumma ighfir li dhunubi wa idayya warhamhu wa kabbir bin sayyira. Dua ayat. Urus yang ini. Besok waktu ada okey besok terus. Apa? Allahu akbar. Berbalik tu. Saya ini bersalin. Allahu akbar. Urus ini. Kau dikenanya. Subuhun kudusun Subuhun kudusun Rabbul malaikat wa ruh. So Rabbuni. Subuhun kudusun Rabbul malaikat wa ruh. Warat ini. Subuhun kudusun Rabbul malaikat wa ruh pinu ya. Ya pen rabbuna wa rabbuka. Sali kata. Rabbuna wa rasul saya jama saya. Tapi ada. Tahayat, tiga tahayat. At-tahiyatu warahmatullahi salawatu thayyibatu. At-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillahi warahmatullahi salawatu thayyibatu. Ini tulisan at-tahiyatu lillahi wassalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alayka. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. لا وقال كما صليت على اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم Kama shallaita ala Ibrahim. oke bang kita oke abang saya minuti di pesan lima ni insyaallah minuti balik saya kama kita ni bisa nakra bin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim kana wa ala ali bang ala Muhammad dirobe kene kama sallaita wa ala ali Muhammad sebab Ibrahim dan buat adu wa ali Ibrahim dumen wa ala ali Ibrahim sebab wa ali Ibrahim Wa ali Ibrahim. fil alamin innaka Hamidum Majid terus masih kedua bagi Yemen rukun salawatin miraan terus kedua terus sudah dua asalnya bang ni apa ni Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha anta ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa atik Bit qalbi. okey dia enggak usah salah Assalamualaikum. sudah ada pen kebaru tu pen ajar buat pen ko sika asal pen dan buat dua aja asal dia begitu salah masih dua kan pergi voting jadi nanti biar terima dua asalnya ini yang suap dengan samia. Oh, next sini. Masih dekat apa itu nanti. Ah, si Omar. Tahu dia buat sesuatu. Dembo aja. Terus Jumat balik, ke kabar Jumatnya, inaarong ke kabar Jumatnya, inaktual. Wa ali literally. Wa ali Ibrahim. Tak kami gitu lah, rup kita be pakal kita be. Jangan. Okey. Saya pindah pon usallin pindah musik kita. Dan bos pindah kemura ni. Mas asal anu kan si mana ni pimbi araditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyuna wa rasula. Allahu akbar. Pindah kemura ke. Araditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad. Bang ini nanti tadi. Ini box. Ah, sube kan. Mat. Gak tulis ini. Enggak nih. Si Mas Arun tadi ada sampai masuk si ulama sini bang katakan. Silet kamat kita. Saya. Tapi nak buat, ini sudah tak lagi.
So ini magsabi ini sabi na. Ne sa pen katon before and us kamat pen Allahumma antal maqsud wa ridakal matlubat Ini dinima. saya so may ano yan sa kami maano sa dalam hadis na salat Inna salatu nusuki. yan mutakbir Hindi nun. sa ayo na salat musuki Mama ayaw sa same ay masa sabi ano siya magsabi. Tapi yun. Okay na ini la yung kasari mo ini la kasari sa menes inulit. So bisa sabihin ka niya magkano tuloy sabihin. Pag-ano siya na sa diretso ko stop yung pag-iyan and win. Iro ko ni. Do iro lay di sa nabiya ini sa nabiya romag. Sunnah. Sunnah piyan. Sunnah piyan sa nabiya nulis sa niya. So bang magkiti kan dari tangan orang bayan. Dewen de bitin ng rai na makasari ka bitin iro nulis sa niya. Tapi naman naglik ka. Allah Ay ini niya to romag. Ini niya to. Ini magniya to ng makayang sunnah. Mbeng subhat ja. awa niat ko ang bayang so kailangan Allah Ta'ala Karena Allah Ta'ala. Okay. Makmum ng imam na kita ba So ini apa na buwa? Asal bangkyaw imam ng bangkyaw makmum, asal suwet pinili. Kaya biro sa makmum kyaw, karena Allah Ta'ala, imam kyaw, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Akbar. Pero okay, pero dapat. Ano ba? Ya kan, taga importante kan makimungkin sa kapsalan. Dakam bibibim Allah Akbar ganalin niya. Lagi si magdira pag iniara niya petug pa atin sa amin. So, bisan do, lupit to, kiti bisa namin, asal peniyati na sa pinakalakis ni. Niyat mustakil lang, ito po, asal tequila para sa amin, at niyat na yan. So, may dahat siya, basa kita, Allahu Akbar, kan alay, bagiri siyang bahanan sa amin. Nagwakanta ka masa eterin asal hatu, kahan manu siya, langi abang tu, may pihat sa langi ng mga terasa, kung inublungan na masa, Allahu Akbar, so, tama tipik niya. Ini sembahyangnya. Kan isu penyaman ini, firman Allah Taala sa amin. Ini nayak ni sa amin. Kemon firman Allah Subhanahu Wa Taala sa amin, ini nang tabi sebagai asal niat firman sa amin. Naman yun kuat sa amin ko pinin suwedian itu klapo gitu kan ini. Allahu a'lam sa problema naman. Yun naman. Yun. Allahu Akbar Kalau dia niat, niat kini semua, niat ko ng bayang subuh, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Akbar sa amin. Lumayan katuan ambat doin pergi pega awe pasal niat lay pega niya penne kome pinay numayan before ngalabo takbir magniat atawa niya isa penne sik pengalabo takbir lay la nya pasik niat pang pente mian asal game magdairay sabi kita satu magkasay ka magdairay sa mian sige ka magdairay nasa suwat ko si Lu si waktu pagkamat nasa lunes ko na yung andang na yan asaan din asal istidi at ang istidi sa amin paghangkan nga mga takbir sa amin imamin nasa lain at magiging pagkanti yan na pino si gawin miyan nambayang pad pardulay atau miyan luhulay sunat luhulay is gawin so nagawa bang pinta luhulay miyan imamin isang mati sa amin bukaw sa trasa na pioblong na pag-irulo sa amin peg genuno evento sa amin niat pangitay do siya magano manambahay ko sa amin luhol sa amin Allahu Akbar kani alay natin so importante asal gate so gate pilipat niya natin sa yung bisang kita dilan pagdirian sa amin mga Mana ada Allah Akbar. wait pio pero ba Allahu Akbar kabiran wa hamdulillahi katsiran wa subhanallahi wa ta'ala إني وجهت وجهي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إيه إنك فين بوس نسمع. Fatihah be Ini buat pintu kau sebenarnyaasa luar ini bisa nambahaya kau ada Jemaah, yo malah kena betul ni. Korek, asal tahu yan, ni ada buat kita Allahu Akbar, lepas iwe sampai yang ini isang bahayang si Umar bagi lahap si Umar istanang bakal. Kila tipikir sa amin, nag-aabang kay pagpapadiya, dahil yan, dahil yan, ito sa amin. Kaya ini buat asal misalnya kuwarto kita sa amin. Semua dah asal suap kaya ng bayan, asal dah. lesson Asal lesson kan niya, sa kumara, pinano lang para sige David, dan buat ini pasal manusia. Ini asal sa tipik niya. Bisan pinta pero nagkira ka ada ino sa ina si Pilipinas, ina si business ne, si Fox Rice ng merang basit. Ino na sa amin, ini sa bayan kan di murad sa amin. Alhamdulillah, asal tayo si obra kita sa amin, yan tinuhan din kita ni kasama din kita. Sulit tayo din diray, asal sulit kita ini, sulit asal tut TV ne nulis. Naman, nang push ka ng ajato, na bismillah, yan ini, itu bismillah ini. Terima.
Dia mati hari kyo. Daraw ni before magmati ka to number daw dokwe dikete ano kisi kite bi. Ine pag-ubos kita nga labo takbir sayan katon. Pag ini yan namban me kay kante kitete atau takalete magtos mag bismillah atau akan gayna mag bismillah upama duk beted jelas kita. Atau niya me magauzubillah pe atau gayna magauzubillah sayan. Bang ano, suka magauzubillah. Quranin, bang basa suka magauzubillah hello. Bukan sesuatu ini Pak Grapales. Ini Grapales. Beniat asal kinaulan teh daw Dia isap, asal binisara. So binisara auzubillah pengentan dosamian. Dia isap bisa dikagak pag auzubillah. Lagi tadi bang kita asal paham itu si imam lagi. So important di ini bismillah. Bismillah disamian ini dia ayat besar lagi. Auzubillah. Pelas-pelas untuk. Sembahyang subuh ya maaf. Kira apa? Pelas sudah bahasa yang kaya mana tu? ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى على الثناء والوجه حق ما قال وقول لكم بين مدينة الركن الله أكبر Ustahayat nih. Umar. Heno pa yun mali. Sige. Sige. Paano gano sa pinano kaya mali? Sige. Para tingin balik. Sarang ni. Allahu Akbar. Pelas sembab tu. Kalikai. Sama-sama. Hai. Allah Akbar. Hai. Hai. Kisah rakat ni. Sama dengan Muhammad. Muhammad Ali Ibrahim wa Ali Ibrahim sabihan ada dulu ada. Okey. Bagus deh. Kami besar. Pekumus kau salam ini pinasate. Ipo sama sabay. Tidak ada nune. Ipo yang sama ini pinasate. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Rasul ini. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Mintel usamian. Mintel usamian. Nubus Allah makin kau beri numian. Allahumma alaihissalam, minkas salam. Umus sampai nepusat dari samian. Umus sampai masa ayatul kursi. Atau kenapa di sana tebe? Ayat kulawat lagi palak minas. Umus makin ini tasbih. Ini ini kemuk telwat sih. Kanan aku anak pas, aku kan nak putik kok. Saya batik sih kita mesti Subhanallah, yang alam itu terlalu nubus yang samian. Nubus dari sabda buah, dehelu ya ne tasbih dehetus le. Makin ayatul kursi, makin ini ayat terlalu makin ini dua ada setiap mian terlalu mian helu tasbih.
Sudah ini lah yang dulu, sudah gua Ayatul Kursi, dekin date, kita dilipat di gua sama salamian atau samian siwa ini istighfar keluhin, bungkus makin Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak ya tabarak rabbana wa ta'ala jalal karam. Bungkus Allahumma lamana lamatek, amade dia bagi masalah tadi, dia bagas ano baca surat si Isa, si Kitiri atau si Fox atau si Mu, lagi yuk isian dikenuin, dia bagas apin di surat ibadik, mangkain Mian bagi mengkasar ini si surat dulu leh, na erwat jenis pintu kurun si aktualnya deh kok surat ini. Namus posnya, namus anu kan bi, mian tulisan pintu kami anu matang kaya, na ini orang yang anu. Kata benar kita, ni ang bahaya. Ngilmo takbir kita dia magkabiran, mati ha. Sehingga. Semua ngilmo Ini takbir. magkabiran. Allah pakai kabiran. Ah. Alhamdulillah Makasari. Kasari. Pergi dua mian ke mut sunnah dia. Sunnah dia. Kadang itu kasat helo man bagus kita yang takbir helo man kabir fi Allah baik baik. Khataya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib. Makasari. Kasi basta dua sa amin, ini makasari. Saya lagi lang ko eh. Kasi makasari. Helo naman, helo Iya. bila. Ano hindi, kawan, kami ako hadda.